Meze neza Meze cyane. neza narebe. Yego. Byageze uri muri kamera. Yego Ko narebe. warakaye byagenze bite rwose? Oya. Eh. Oya ntabwo narakaye. Yego. Tugusanze he? Munsanze muri Kabeza, umudugudu wa Kabeza, akagari ka Kagaza, umurenge wa Gahanga. Kwambaye neza. Ka Kicukiro urakoze cyane. Wambaye ikanzu itukura ngo uyu munsi ni kuri Severate? Oya, Severate yararangiye. Ufite umukunzi se? Umukunzi ntawe. Kubera iki nawe kandi ariko ndamuteganya. Ndamuteganya. Uwo mwari mufite mwatandukanye kubera iki? Ntabwo twatandukanye, nta mukunzi nigeze. Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko yanyanze jewe ubundi nta mukunzi ngira. Kubera iki se kandi uri mukobwa mwiza? Jewe ndana muri Kagasa ndazwi. Ndazwi. Urazwi? Ndazwi mwana muri Kagasa. Ndi umwana mwiza. Abantu bose baranze. Nkuko banzi ku izina rya Ange cyangwa se Keza cyangwa se Mutesi. Yego. Rero nkambishishikariza n'abantu kwitwara neza ko kwitwara neza burya bategarwa ari n'abari ari inshingano zacu. Wifata gute nk'umuntu? Je naho ndi umukobwa w'umuhanda cyane. Imihanda nza kuyivamo. Imihanda nyivuyemo. Imana iza kungira neza. Ngiye neza. Ari abantu bamugabo naza nje views yanyu ntabwo umukobwa barwana. Ntabwo ari byiza kurwana. Kurwana birasenya. Bisenya n'uwo ukunda, bigasenya umuryango, bigasenya igihugu, bigasenya inshuti. Ugeze urwanaho? Cyane. Byagenze bite? Genda rwana cyane rwose. Urwana byagenze bite? Ageze nk'umuntu unyiriyeho akanyiryaho. Turarwana. Ariko naje gusobanukirwa. Ntabwo ari byiza rero. Ni akahe kazi kabi utakora mu buzima? Ukavuga ati kano kazi ntabwo nakugira nkakora. Kwica. Kwica. Kuroga wabikora? Oya. Kwica no kurwa se si bimwe. Naye mafaranga ugeze ufata mu buzima bwawe ukavuga amafaranga yo menshi cyane. 600,000. Byagenze bite? Si ngombwa kubivuga. Si ngombwa. Si ngombwa. Yego. Niye saa utaha nijoro cyane ukavuga ati isa nanjye narengereye. Saa 9 bugiye gucya. Byagenze bite kugira ngo utahe saa 9? Banumva nenjoyinze ubuzima bwanjye ariko buri kugenda neza. Ubu uri mu kazi cyangwa uri mu handi hantu cyangwa bitewe? Shamba ndi kuryoshye cyane. Mba numva unyire ubuzima bwanjye. Mba numva nishimiye ubundi uko mbana gutya. Icyo ndicyo. Niko mba numva kuko nta muntu mba niyenjeje cyangwa se iki. Uvuga iki ku bantu baba mama bagiye bafite abana ariko bakanga kuboza kugira ngo amabere atagwa? Dore nge yanjye nta nisutiye. Nanjye nta nisutiye kuva nabyara. Mfite umwana w'imyaka 13. 13. Sinzi kwambara ni umukobwa. Ari muri segonderi ya mbere. Ubwo rero bazayambare ababishaka. Abatabishaka ubwo ngiye ntabwo mbizi. Yego. Akanya umuntu akugize minisitiri n'icyo kintu cya mbere wahita ukora? Nafasha inshuti zanjye zibabaye. Bya danje. Niho naheraho. Nk'abazamura. Ibindi nkabikomeza nyuma. Akanya ubonye 1,000 n'icyo kintu cya mbere wahita ukora? 1,000? Aka kanya direct. Nicyo kintu wahita ukora? Kano kanya. Wahita ubigura iki? Nabinywera. Nabinywera. Nese n'inshuti zanjye. Ukabinywera gusa? Nabinywera inshuti zanjye nkenjoyinga bya danje noneho. Sibyo? Byataje. Bikarangira ibindi bikazaza nyuma kubera ko n'ubundi. Ukuntu njemeze n'imyaka mfite. N'ubundi ntabwo neze gukira wenda imbere yanjye sinzi cyangwa se imbere yawe ushobora kuzaba ari heza cyangwa waranahindutse. 1,000 kano kambibonye. Ntabwo wanavanga tutunaminywereye. Ubaga kandi ntabwo nakubeshye. Nibe biryo ukunda kurya ukavuga ati bino biryo mbibonye mba numva bimeze fresh. Ifi ibonye uba wumva bivuga ati cyase ifi ni fresh ni neza narebe. Ifi nyine ndayikunda cyane. Kuko sindya inyama ngewe. Ifi ndayikunda. Ifi ni igitoki. Yego. Iyo ubonye umupolisi utekereza iki? Risevire. Nyine ubonye umupolisi utekereza iki? Risevire ahubwo wamipingu na leta ndini mwambika. Umupolisi. Icyo umupolisi tubona ko umusevire. Umusevire imbere yanjye. Ugeze wirukanka hose mu buzima bwawe ugeze ubona umuntu ukirukanka? Oya? Yego. Wabi. Apolisi ariko bavuga ko ari abana beza sinzi impamvu bavuga ngo. Apolisi ni sevire imbere yanjye.
ahubwo wamipingu nahita ndibambika fast reka ngubaze akabazo gatoya. Ni ikihe kintu gifite amaguru abiri kikagira n'amaboko ariko kikagendesha umutwe? Ni ikihe? Ni akanyamasyo. Ese akanyamasyo kagendesha amaguru? Ni ibyo ngibyo. Ni ikihe kintu nyine gifite amaboko kikagira amaguru ariko iyo kigiye kugenda kigendesha umutwe? Kigendesha umutwe? Ni inzoka se? Ntabyo nzi mani. Ntabyo nzi njye ibibazo ibyo bibazo ntabyo nzi. None se ni irihe zina ry'Inyarwanda ritangizwa na O? Iry'Inyarwanda wenda Oliva se ni Inyarwanda? Oxane. Oxane se ni Inyarwanda? Nyine. Icyo kiransinze. Kiragutsinze? Yego. Aka kanya ubonye umuntu ubabaye cyangwa se uryamye ku muhanda ufite ubushobozi wenda, iyo umubonye ubitekereza iki? Ndamufasha mu bushobozi bwanjye. Mu bushobozi bwawe? Ugeze uraraho ku muhanda rimwe? Naraharaye. Ni imihe minsi myinshi cyane waba wararaye? N'ubu ngubu naharaye ngewe. Aka kanya iyo ubonye padiri yambaye umwenda uhita utekereza iki? Iyo ubonye padiri yambaye iriya myenda ndavuga uti iyaba nayimbaye nkawe. Ese abapadiri uri umukobwa? Oya, ni abamansera ariko nubwo bitamira. Ariko wenda nabyifuriza umwana wanjye. Ugeze urya Eucharistia? Narayiriye. Wumvise imeze ute? Irabiha. Kandi bavuga ko Eucharistia ari umubiri wa Yesu. Sha irabiha. Kubera icyo oya we nese kandi bavuga ngo Eucharistia ni umubiri wa Yesu. Ntago nge nabeshya. Amaraso ya Yesu kandi irabiha kuko n'ubundi narayibye kuko ngenda umudivaniste. Nubwo nakoze ikosa. Kandi bavuga ko iyo ubye Eucharistia ngo iwanyu hararahaye. Ntago hahiye, numvise kibiha. Numvise kibiha kiriya kintu. Ariko bavuga ko nyine iyo Eucharistia yawe muri mu rusengero ngo arabatizwa agahazwa. Reka biriya bintu ni ibishushanyo. Ujya wibona wasezeranye? Ujya wibona wasezeranye? Ndabirota cyane. Wambaye agatimba uri kusokurira? Oya. Kubera iki? Ntago ibyo ngibyo ntabwo wabimbaza simbizi ariko ni kenshi. Bumva bigeze baguterera ivi na rimwe uvuga ati ni cyane. Cyane. Byagenze bite? Nyine ndabirota. Ngo byari bimeze gute ariko nyine inzozi ziza kandi inzozi ntabwo aba ari imana. Ari uguterera ivi no kubihumbi ijana watora iki? Ni ibihumbi ijana. Ni ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana byakemura byinshi. Byinshi cyane. Nk'ibihe bintu byakemura ibihumbi ijana? Mfite ubukene, naraye mu muhanda. Naraye natariyamye, naraye muri rigori, ntabwo wabyumva. N'isi yose ihita inanabibona. Ari igikoma na byeri watora iki? Natora igikoma. Ari icyayi na byeri watora iki? Natora icyayi. Amata na byeri? Amata. Amata? Bivuga amata nabi wakintu. Uheruka kunywa amata ryari? Ku cyumweru narayanyweye. Umvise ameze ute? Ari ubu ngubu amata araryoha cyane. Nese amata ajyana furi? Ngiye gupfa n'ubu byadangira narayabuze. Amata menshi cyane wanyweye? Ndi kunywa ibigage. Ndi kunywa ibigage. Kunywa ibigage biranyishe, nabuze n'iki. Ni cyo kintu kiruta kuba waheka umwana wawe? Nk'abanyarwanda mwe. Jewe ndabibabwiye, ikigage kiranyishe. Izina ry'Imana. Ntabwo babeshya. Gacira abagore nare. Mumeretse ikigage, mwarakibonye mw'abanyarwanda mwe. Ikigage ni umuco nyarwanda. Kiraryoshye. Ndiko kinywa. Nese ikigage ni igikoma watora iki? Ikigage ni igikoma watora? Igikoma. Igikoma. Kandi ikigage ari cyo ushaka kuruta igikoma? Ikigage kirimo umusemburo. Tugurire ikigage, tugurire igikoma. Mungurire igikoma. Mungurire igikoma. Nirindazi. Oya, hari ikibazo warumbajije? Ngo umwana ngo kumuheka ngiki? Ni iki kintu kiruta umwana guheka? Ni iki kintu kiruta guheka umwana? Umwana biraryoha cyane guheka umwana, no cyane nk'ibyari. Wumva wikombe cyane. Ni iki kintu ugiye ugifite umwana wawe mutere? Wanasanga arimo. Oya, ni iki kintu wibuka ugiterura umwana wawe wa mbere bakigumuhereza ukimara kuvuka? Ni iki kintu wese utekereza? Narishimye cyane kubera ko na musaza wanjye yari yanzaniye inzoga kwa muganga. Congratulations bya mbere kuko ko nabyariye mu rugo. Ndishimye cyane. Ntabwo nabikekaga. Nari narabihishe. Papa w'umwana mutekereza iki? Papa w'umwana cyane gushimira cyane, ni respecting. Umufande. Cyane ni ngabo y'igihugu. Wamubyariye uri mu karere? Ka Kicukiro, ni muri Niboyi. Niboyi. Ubakora iki?
ni umusirikare ingabo